Neus tu evit ar kilomet neket diz. Ar pezo a zo ur voez gant pliennou, da stagan war an t-shirt, goude moulant ar baperen, dior da dresan amman niveren o kilometr, habillé ur bocheten plastik, da la kad war c'hore. Penaos oberbrem. Lakom eo o kilometr an niveren 1000 pevachan tri a très bon. Vraiment, ered l'oignon à Tressan et Barz, l'oignon de Toulouse aussi. Nous aider à rouler, hop, entugil, les gants en main. Vraiment, neus kemet lakaat e-barzh ar bocheten plastik, et neuze. Goude plegan, stagan gant ar voez pliennou amman, e gant ar follet, stagan ze war un t-shirt rul a skouer, evel ini maze a zo eus an la diskonet. Super maze, la